aja ya. Ya udah Kak. Mas, kita langsung pulang ya ke rumah. Ya Mbak. Cindagikon manang nama sa dirigikon amadame Bah. ay Ya, diyo sudah. Nawahi lelahu. ay siro marilo ti dirigiko wama di marubat Ay, mangan majo sabay buburi. dang merde bisi panganok walang dang nalaw masuk benongan ya marubak majohita Ay, dorong dohe untuk po omandamnya salah itu marubat. ayaro konom songoni ama mabiguado ay diro tanggung jawabmu Ay, butuh ho do selingon. Sudi na husari upasahat do ho. Ah, maroho na mutu yaw. na ito ko daharo tergudak kepeng mine lemi ay pohoro na suko hepeng na lemi sa lelingon ay siya buto hotong pangalawara sa dia Ay, unang besi muruk ko. Oro yatik limas mi. Etik nalani do setiap bekas hai mu. Beta mak marubat huta mahita. ane mo amang alata basa itu marubah huta mahita ada bulus cuma tok ba aku daharo ho ba bapak atur hatok lao inang sidame na hinan ay songono dah bebeko Ay, basa gabi si songoni hatan. Ay, nasurong do hipeng tamakana ho aja ko marubat huta. agi simulai ki muse ana war na ingon ana perdu dure duraro na ujuyon era ko boto ene tu horo na ujuyawa solo auto ho esugar bi berarti te ko mereko amang tay Bah, agak birarak makatay. Nang pasungsak ko na marho. dia mah ho na horo per julo lao Ini mak, bolo ning berbeda ho. Sehat dong. Masai mau terus. mama si mak dar songko mama Kok kamu ada di sini, Dit? Kamu ngapain di sini? Lah, kan aku kan udah lama di sini Kak. Semenjak aku lulus sekolah kan udah kuliah di sini. Loh, kuliah? Emang mama sama papa punya uang untuk nyekolahkan kamu? Kan kata mama aku kan harus kuliah di sini. Ya ginilah sekarang. Gini gimana? Coba ceritakan sama kakak, apa yang terjadi? Iya Kak, soalnya kan mama jual tanah yang di kampung untuk biaya kuliahku. Apa? Jual tanah? Tanah pemberian opung itu juga sampai dijual sama mama. Kan aku nggak tahu kalau soal itu. Aku tahunya sebutin kata mama doang. Tanah terjual, tapi kenapa kuliahmu sampai terhenti seperti ini, Dek? Kan duitnya udah habis Kak untuk biayain kuliahku. Habis. Iya Kak, soalnya kan rumah udah digadaikan. Apa? Rumah juga sampai digadaikan? Iya. Ya udah, gini aja Kak. Kita telepon mama di kampung sama bapak biar tahu gimana kabarnya. Coba telepon dulu mama sama papa. halo anakku Halo Mak, sehat Mama? sehat emang sehat cuman lagi meriang aja Tapi suara Mama beda, nggak kayak biasanya. Baem asar rupa deh. Bapakmu aja teman mau ngomong ya. Ahmad Dame. Ya, Ibu. Nah, telepon nak tak dongane cuma kata. Aduh, Apa ada kutu ho? dongane baju. Sangat dongane. Halo, ayah hai. Halo Pak, Mama kenapa? Mama ni murupe. Mama ungoson nari marsahit. Napasonang roham deh. Asal si ipak sahabat saya makata itu ho. Marsahit Oma Iba. Adang binoto dope. Meng nabi gua sahit no. Emang nggak dibawa berobat Pak? Marubat dope nemu. Ang harus sudah iba itu ho. Ikirimi omak mulau tu ho.
HP sekolah pe putus to ngade do. Jida ngarong be si haraponon. Hau ma pe ngatar jual. Jauh pe ngatar gari. Jida ngarong be si harapon nami be dang targarar hami be. Ngaro terus parsingiri mangusir hami tu son. Jadi, kok ada no yang hal om rapak bapak sih? Bayi mak. Nah, aku nagari be sudi jabon, aku nagari hiat dunia. Alayala nong leleng dan budi garar hami. La ima tu orang jabuton. Doh bunga anak. Jadi dangarong be siar ponon, nunga diusir be hami. Sonari tinggal di kontrakan mana hami. Ayo nasi tu sudah ipa buhotan aki. Bajirang Nak pabok. buhotan nomor saya ti. Ah, Ima, ngama behokan? Alay pa jing omak mi doh sen lingon. Sonagui poda ko bodi julu ninang mi. Udahlah pak, atau mama lu mati. Holo. Lan ho gay mo sudi. Dek, kamu pulang ke rumah aja ya. Kakak pulang ke rumah tulang ramot. Oh, kenapa kak? Kan mama sakit di rumah. Kakak nggak ke rumah? Iya, nanti kakak ke rumah. Tapi kakak ke rumah tulang ramot aja dulu. Kakak merasa nggak enak dek sama tulang ramot. Kan yang memberangkatkan kakak kemarin kan tulang ramot. Terus yang mengkosi kakak juga kan tulang ramot dek. Nanti kirim salam aja ya sama mama sama papa dek ya. Oh, ya udah kak. Bang, biasanya turun di simpang ini aja ya. Oke. Duluan dulu ya kak. Iya dek, nanti kakak datang ke rumah ya dek ya. Iya kak. Kirim salam aja sama mama papa ya dek. Yuk. Ya udah bang. Dah horas leh, Banyak pun juga. macam punah leh. Nah, bapakku kan pindah tuh son. Ada nggak betul lagi dia kontrakan nah? Bayi segor na leh. Amat dah mele. Amadame, Oo. ba manang hana malay. Anak na dole. O iro, Itu. mulu siya non, tulugang ma siya non leh. Belok kiri malayan non, ima pas ma kontrakan ni aman ni si Dame. Pala jabut tadi. Oh itu. Malay Malate ma dole? lay. Oke. Oke kali. Nanti belok kanan ya bang ya. Oke, Mbak. Sini aja bang ya. Oke. Terima kasih bang. Sama-sama. Mama, bapak. Ija budamu. Lah, eneng roh ho. Itu bapak. Masuk. Ini omak pak. Di kamar itu nih, ngapek pihak. Mereng mak. Alan pangalahong do sudi. Ana rodo buru? Iya tulang. Harus menang. Ay magbutaso. Iya tulang. Dari Jakarta langsung ke sini aku tulang. Masuk na ito, masuk na buru. Iya tulang. Udul mo guys, udul. Udul mo lang sumil kita. Ano mo ito? Buruku. Mulai itu tulang. Walang kuberek ko, sobo si Horhu, marning omak munahinan. Walang ko rito tarang tiringan na. Sesungguh dus na meron ibotok munahinan mau, maroroho to jago nito. Iluban na kulihat komunitas ito ko. Gimana nak tulang? Kaya juga na tulang nito. Adik-adik kemana tulang? Siguro, kaya lagi. Ali sesungguh na tepu parroman na ito. Ada segilin na mamabuna ng berki. Ah tulang ini.
Nga patut na binan ito. Ang marumur 25 tahun ko burukku. Belum ada yang pas di hati tulang. Abu iparrohonom ito sa ato si. Abu haron ang garitin si Dalailo ito. Kalau bapak sehat tulang, tapi kalau mama lagi sakit-sakit tulang, itu pun dari itu skipping yang aku tahu tulang. Ima ito. Nung kumuliho babor daw ito sa judok ko daw babor na ito taro perserahan. Dakkabe pola komunikasi ito si Dalailo ito. Iya tulang, si Kevin bercerita tulang. Kalau tanah yang tulang larang itu pun sudah terjual. Ulah kisah na. Iya tulang, semuanya sudah terjual dan si Kevin pun sudah nggak punya lagi tulang. Nasuuhong daw na ni Layamat Damion. Kung nga pala roa madapat to na siya tubagas na, isida ba ito kisi? Nasa kumasiguro ng buhay doon niya, lay si Dami do ito dengan alasan apapun. Ala ni Tano Palso yang dito, serdamang nahinan, dito. Alay, moro sa parokahod do, Layamat Damion dito kusinuain. Dangan ng buhay bubereng, ibijaksanaan nila si Damion, sebulan lamun ito hubereng. Mere mo borumi. Mula denna. Ada tu jabuni tulang nai do lau. Baru aham soni. Jeda yang gapi ho papa ana ho. Lamau. Ayo wasik ko erek ko. Horan ibigi ho, soran diburki, soran nabirara ko. Dangison. Dangi dia. Sedarak melitor di beko burki. Ingok dah. Sapatan izol matu zol maru dah. Satu marsapata tuh ho burki. Embalo na toho do amang na. Tu jabot doroy. Lang lahat jabuni tulang nani. Iya tulang, makanya aku langsung ke sini untuk membahas itu tulang. Aku nggak ngerti masalah tanah adat itu tulang. Aku minta tolong bantu tulang lah. Ima ito. Ako be, tumasay hasidor hakku. Maluga dijual dah HP tame. Biar dor hakku ito. Gawi masapata, masugo tu sidai. Warna meto tanu ada tanah pose yang dang bui sebagai geser-gesero nito. Mabiar daw ito, dang dus padok ni daing todi. Maling nabuhabi ito. Mulaw kutubusok ko do tanu. Dang olaw ito, debi tangan ni halaki ay tangan na binukan ni dito na hinadyo pung apalagi ma nangarong diyo mak nito. Palakodo ay dang marura ibotok ko na hinan. Pokoknya semuanya kuserahkan sama tulang, karena itu tulang peninggalan opung buat mama. Iya itu. Unang pola sesuatu negara tertuduk ko belon ni. Ay dako na salah. Tadias meto gabi ho salah konokku. Mulai mang nabudo rupang mau lalu menubusi ba rak menubusi ta. Alai metode so tung gabi sa nama sa tumataan sa belon ni. Unang gabi may biar ko. Dako ito na salah. Lain dusun na salah. Do ito omak musinuay. Sekaligus tulang, aku mau ngasih tahu tulang. Kalau aku sekarang aku nggak balik lagi ke Jakarta tulang. Aku udah dimutasi ke di sini karena kantor kami udah buka cabang di sini tulang. Sekalian tulang aku tinggal di sini aja tulang. Bedong di meto. Belum lagi bila tinggal di Jogod doh belas marhakku sih. Nah memang dasar Tuhan itu diho burukku. Ibu tuh horo dilim nama dia diho. Martina imar bini gitu habe dia bata. Isong dia sih musa di dengan. Akasilas ni rohar itu baru tumpe tinggal di buta ho baru akan dinggat do. Pada sirhak gitu. Natulang mo pe la sidon rohan. Ime to. Bapak masuk ma tasmi tu kamar makanya. Ano. Iya tulang. Unang sa tumataan siya no. Iya tulang. Ime to. Tama. Tu kamar iba ba? Tasmi to. Oleh tulang. Ibet nilai madami wate. Dai kutong do bejulon ni mana tami. Ang luhatan ito lalo ko lang maberangkat to si Dami to ito na. Burjuro hakku. Kupabor hak bederek kinik ko.
Abe budina ketong ba bijual. Posana iba. Jauh udah mulai. Lai. Maru hamur job kon. Jangan orang perlu dalam job kon. Mulai maaf mulai. Anak perlu. Atau urusan usaha mau kata ada ya? Udah sih. Udah mah mulai. Anggo nang nama meren beret ko na ulay. Dang na pala sok be hamuro tujabur. Alana na sumubodo be jual hamuda habetan ni. Ngayon gak kuda kon daw futo ko tamu tujabu muna. Naso jadi jual muna tanay. Alay tamu jual hamuna. Idok kon ito kon na babor hato beret kon. Hubabor haliku. Tamu jual hamuna. Tuh malay. Upakilala hodo. Suli babana munay. Toho dolay. Namagon ibo to hamu. Alyan ko na magkabaluhon aw dolay. Unang pamalu mo makata ito ulay. Dakot tusi na hal berdakon muna songoni. Maksud bahan nilai 10 jari-jari pas 10 jari sih majulung. Merbahul-bahul dulu kamu mergeleng leh. Nga nasib po harus ngani. Toho do leh amu nama goni boto. Alay adong ko na magkabaluhon. Song na malo lay mga lusi hataki. Moro to oron dan nilay songoni. Dang mungkin jolo muna tanay. Tano karningo tamanyani dilado ito kunahinan. Hola berek ku sidame oddo. Hola merburung de boto kuna nahinan. Bima berek ku sidame on. Alay jol hamu. Mona ku tu busok ku datame. Ima tanul pas yang isa damang nahinat di. Tu ito ku nahinan. Mabiar daw gawi masapata itu hamu. Dang namang huminga mo ang. Alay dang dos pagkon idayin do toddi. Anggo nang berekon na hubereng, aku berdulihok kamu. Ane berbilang-bilang kamu leh, pabeben ni botok kusinayang tu berek kusidamion. Ijolok ku barani mana-mana bagi berekon, buruk kuron. Moro nang tanggusawa do berekon, aw tanggusawa do, ku berburu boy di. Dakadu pang amak rere, ama tudang anak de bebere.